Sengibuyile ke futhi bafowethu mbuye nazo ke nje indaba ezithinta ezediski indaba ke zenzeka lapha kwi-PSL. So la ngizoqala ngendaba ke ethinta ke friendly match yayo ke Kaizer Chiefs ekade ke idlala neGomora United yakhona ke lapha kwi-Motsepe Foundation Championship. So ke izolo iKaizer Chiefs idlale ke lapha i-friendly match nayo ke lapha iGomora and iscore kube u2-2 and amagoli eKaizer Chiefs likorwe uyena ke lapha uvele bayi naye ke uNdlovu. So ke abantu ke bayigxekile ke iKaizer Chiefs besho khona ukuthi ke ihlulwa ukudla ke iqembu edlala lapha kwiNFD and wesike ke iqembu number 11 lapha kwiMotsepe Foundation Championship. So injalo ke mbukeli amanye kama fans awabanga ke happy ngawo ke lama results kodwa ke akubukeki sengathi ke bekuyi friendly serious ke le buka sengathi ke bekuyi friendly yalapha training. And obviously abadlali abadlalanga ngokukhululeka ngenxa yokusabela ama injury. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ke thinta abadlali abawu2 bayo ke Kaizer Chiefs okuyigodaro naye ke lapha uFroslam. Labadlali ke senginesikhathi ke side sibagcinile ngenxa ukuthi kade bebambe ama injury. So ke kunama updates ke la indaba ke zimnandi ukuthi ke babuyile labadlali ba trainer ke lapha nalo ke iqembu. And balungiselela kumdlalo wange weekend abazodlala ke lapha neDurban City umdlalo weBetway Premiership. Indaba ezimnandi ke lezi ukuthi ke labadlali babuyile ba trainer ke nalo lapha iqembu. Into ke singenayo ke show yayo ukuthi ke bazodlala nikule weekend esakuyona but ke angicabanga ukuthi ke bazodlala ngenxa ke maybe fitness nanokuthi ke abakalulami kahle hle ngendlela ke right. Izoke lezi ade ngiphathele zona ake ngithi ke danke ngiyazibongela.